Khubli Pibaro Shakatup Khubor Jingi Don Bosco Media Network. Kimat Bakong San Menta Kesngi Kilong. Pinsngo Udukot Kaying Dor Bar Thau An Raja Sabha Dr. W.R. Khadruki Yakajin Pendrung Yaktin Kasi Batgaro Haga Kermit Bapra Jangkariti Sensha Jangkari India. Kentat Kanyal Trip Achik National Movement Yakajing Sha Kenok ke MDA Bakrim Snap Yakajing Dawa Jang Kipat Pa. Kentat ke KHADC but Kate Nongson Char ban I no objection certificate ke Khubor Na Ka Jylla ban Shim Jaka ya Lintirel but in Pinsngo Kanyal Trip National Youth Fund Women's Wing Yakajing E Jangking Nongtre MTC. But Mintang in Pa Shiki Khubor Bakam Banya. Udukot Kaying Dor Bar Thau An Raja Sabha Dr. W.R. Khadruki Ubami Kamat Yaka Meghalaya Mentakasngi Ulapin Sngo Hakidukot Janga Raja Sabha New Delhi Halor Ka Jingdon Kampan Pendrung No Ekatin Kasi Batgaro Haga Kernit Bapra Jangkariti Senchar Jangkari India. Habakren Hakani Kapang Dr. Khadruki Uloong Bawat Laka Meghalaya Menta Kalakanjo Shakajingdap San Posnem Henry Kampat Shim Layo Yakajing Itu Yakitin Jongki. Dr. Juan Verai Khadruki, Gallery 3, Banwalaiji, Northeast, with schedule. Please. Well, my state, Meghalaya, had already celebrated 50 years of statehood, sir, on the 21st of January 2022. Sir, Meghalaya comprises of two ethnic groups, Khasi, Jaintia and the Garos, who speak different languages. But the sad part is, sir, that in spite of the demand made by the people, and a resolution was passed by the Meghalaya Legislative Assembly for the inclusion of the Khasi and Garo languages in the 8th schedule of the Constitution, nothing was done, sir. Today, we are a state of 50 years, but without a recognized language. Sir, I appreciate your wishes that you used to express in this august house in favor of having members expressing themselves in the house in their own language. Sir, I take this opportunity to request you, through your good office, sir, to impress upon the government that though 50 years we are a state without a language, right, but at least on attaining 50 years of statehood, the government may recognize us by including the Khasi and Garo languages in the 8th schedule of the Constitution. Thank you, sir. Kasing Bhalang New Trip Achik National Movement Mentakasngi Kalakentat Ye Kita Gijing Sha Keno Jong Sorkar Meghalaya Democratic Alliance Balalam Khamat Daka National People's Party Bakam Shimla Ngap Ye Gijing Dawa Jong Kipat Pa. Habakren Ye Kilat Pathai Khubor U President ke HANM Uba Lamprang Kharbani Uloong Baka Sorkar Congress Kala Senchar Ye Jylla Meghalaya La Laipun Riusnem But Umintri Rangba Baminchwa Dr. Mukul M. Sangma Ulakentat Ye Jing Dawa Pentri Kam Ye Inline Permit But Wanra Daka Meghalaya Residential Safety Security Act. Uba Kharbani Uloong Baka Sorkar MDA Kala Le Shitom Ye Jing Itu Ye Kaktin Khasi Hapok Ka Kernit Bapra Jangkariti Senchar Kari India Kentup Ye Inline Permit Kajing Penbet Ye Port Usam Bat Kiwe. Dai kene ka Sorkar MDA Kabala Snap Ye Jing Dawa Jong Pajba Ka Jylla Meghalaya Ka Seng Hanyu Trap Achik National Movement HANMCC Hadin bagadat bisyar punya bah ya kajing rekam jong Sorkar MDA. Badai kene ke Sorkar hapok jeng alam jong u menteri rangba ukuat sama baduk krustun di picit lesa bat ke kabinet jongki kibala snapi ke dawa kipat bak Jylla kibala judawa labon bon senam namar ban sukeno bagane ke Sorkar MDA Kamler, dan kam siam lah penulong di Jindawa, jong, pai Jylla, kapa, kelong kapa nginum lah panpria. Nama ka H&M, ka Kedawi katu kene di Jindawa, jong ke Jylla, bat kum jadi penriu, kapa kene ke Sorkar, MBA pemerintah, kala sim ya karai pok indorbar, bandawa nak Sorkdeng. Ban pendrung no yaktin Khasi karo hapok ka kredit ka bapra jong kariti sensyar kari India. Kumuyat benreu Khasi bat karo ila dawa ya kane ka mat labun phau phau snam ka jing dawa ka long na seng balang
naka khasi author society la neka kas bat kiwai kiwai kanai kedai ke jindawa jong jaj penreu khasi kapala slamba ya kapag sarkar MDA kelak pediang hapo ing dorbar bandawa naka sorpreng bat kanai kedang sa hangtai hapo Delhi haba phai sya ke jindawa ya ka inner line permit lanai ka ILP kapag jala bergawai kelaju dawa naka sarkar naka por sya ka por bat khamtam house nam 8,000 khatlai hakapor balong chief minister u Dr. Mukul Sangma nakasem kongres ulak kensyai ba omdon kam yaka LP batla ai dalam dakata kam Meghalaya Residential Safety and Security Acts dai kene sarkar MDA hau benai nok pra jom senam arah jakar kendai alangam bakla kala khot ya ka jing ya song dorbar ka bakerpang bat ka ying dorbar brokawai kala pediang ya ka rai bandawa naga sukar preng ban pentrekam ya ka ILP ha kane ka jala ka jungi bat menta ka neru ka mat kadang sa hangteng to sukar preng hadalhi ya ka ba ka surkar preng kampat sem patla implementan ka patsem lapan scam hado kini kisni ka sarkar MDA kelak persyangru banlek katkum jindawa jong pajba kalong ban penkenria ya ka them motor ka ba omdon ba nut penkta henry kene sarkar kelak persyang hapo kejing yalam jong usongkunor ba perstun ulah kli ya ka high level committee ha kabayadai bat kejingnya kejaput berkejalasam kabarane menta lasan pausnan kenti kane ke sarkar kala kham simkhia ban ya ke sarkar kabarade ban ya ke sarkar kongres kabala sensar la live terus nam hagne ke jalani kane ke sarkar kala pen I kata kejing snokia hadin ba nilayu I lengba ki social media ko kidon ki pajba juni kinto bagano kaneka sarkar MDA kamla kaneka sarkar MDA menta ki ong ba kamla kam te kum ka seng kabaron ya ka jikitli na menta ka jadun ka jala niyit benia bat ni pek benia bah ya ka kum trekam jangan ke sarkar MDA bat ngilap ba hoy manong barok te omlak te hnrei gigi kat to kat ne ki mat ki jura ka ba kum ki paj ba ne kum ki benreu ni angnot ni yu I ba kala simkhia ni yu I kala persang ngimtip lano kan kut lano nginio hnrei ni I ba kan ke sarkar MDA kala persang ban sim ya kini isu bakum kari bat ka cak penreu ka angnot retang ka wai ka bakum ka seng ka kwa pan kan ba sai ka sarkar Meghalaya ba kane ka jing ai khublai jong ka seng HM kadai kum ka dak jong jing ai mensim ba kino sar ki jongi ba kinang trai khamba susyo ya kini ki isu ba isu san jong ka state jong ka jak penreu ka ba ngil angnot boros kata ka Khasi Hills Autonomous District Council rungkat bet ki kle nong senshar menta kasngi kila shim ya ka rai ban ai ya ka no objection certificate ka sarkar jilla ban shim jaka na ka benta ban shna ya ka linti rel Habakran hikilat pathai Khubor u Chief Executive Member ka KHADC u ba T Khan uloong ba ka council kan sapentip ka sarkar jilla syapangkani da ka jingtho Tapi lalu ni kan jengalang jom ki li nong sencha ki bahap apa ka cinta ya kini bicara ki bahap apa ka propose railway line
Nakapanta bamut ba kajing tu je pasokar nakapor sekapor ban sim jaka nakapanta ban rai ke lain po berpihak. Di situ itu ba nakalian jongka government kilapan yang ini ke concern nangi ke concern mentala bun senam. Bat nakalian kecungi ila jubab tu bat mila keren syai tu ba ngim pedang ni kani bat ngim kuat itu ban ai kan nu concern kalau kecingnya dai ban menjur ya kecingwan jongka ke lain. Tin rei nakalian ke sorkar pat ka tho si ti sengi. Ka tho si ti sengi hadu khatwi teli ki reminder koi sengi ba ban pan si pan ya ka concern nakalian macam. Tena takadau ngala sim ya kani karai. Bagata kalong ban khat sendan baik ya kifit no sosial ban yo ya kajing snow nakalian ka jengki ka ke bakudan ban oh. Halo kani karai ka jungi ka konsel ka bangim tre mana. Ngidon hang ni nakabenta ban yada ya ka interest jong ki traili ki jungi ki traimulok ki jungi bat ngihap ban tek kat kum ka jing snow jong ki pajba ki jungi. Kumba fiatip ba kasur hi ka jong pajba kalong ba ngimpat kuat ya ka lain. Namar ka jingku jing snow hi jong bobun balang kalong ba kadon ka jingma kada kawan ka lain namar ba tang habam don rel ngi i ya ka jing jolei jong briu banabar akini ka setiap jungi. Tila dawan le sakarel ka mo ngi le ka jai penriu ko baret. Tengi snow ba ngin sa syak telep lu ngin sa syak jambuk namun ngin sa ja kerteng akiwe pat kijai penriu kiba hepat tena takada kum kijai penriu ko baret pat ngidon hang ni nang bantaban protect ina interest tempata tena takada nakalian ko jungi ngisong dehi bagi nomenjo tika basotan nak kalong ba mentakasi dagawe kasun nakalian jong kikri nam sosial baro bentuk ubasan karat set san umulong tau siem karat marwet tangi dan siem karat nampo ni bakirang basnom jom itu bijaka nira keren dak basya ba kia menjur lah bet ya ka ke bakarai ke konsel dari ke bakarai ke isi ke pemerintah maka takalong panginom ai ya ke konsen dari ya ke jimenjur nak bentar cari ke rai ke konser nominasi si but ya kani nakalian ke jumingin sa pro officially siya kini Shillong but kin sa juba officially siya ngiru jaka jingpo kanang bangin sa papa siya ka sorkar ya kani rai Kinong yalam jong kahinyaw trip National Youth Fund Women's Wing Central Body mentakas ngi kilayat ho bakin sa pinsngawi kijing babon jong kinong tre jong ka Meghalaya Transport Corporation. Habakren ni kilat pathai Khubor kini kinong yalam kiloong bikis ngaw lingo babon ni kinong tre jong ka MTC kibala jan chong thai group kimpat yo ekapi skill kababyang bat ka sorkar kam shimla pendap shu ikipo sa bathli. Bom yo ya kanika standard skill jong kinong tre Meghalaya Transport barmenta kidon kibala lai pusan lai pundusnem kibala tre baplikarat hadu komentar kumpat yo utang ya kawe ka hok jongki tena kaliang jongi kum kaseng ni pandam jur ya kani kajing long jong kani ke MTC na marba what hadu ba kini kinong tre MTC menta baplikan rat long kisem jinge na marba bun ki bala mod bansong pension ru kimpat yo watang ikawe ka standard skill joki te ondang ila ya kendu UMD menne ujubab na UMD kalong ba na du hajar kan yo la pendu ya kapus jong ki babun wat ya ki ba dang trairu baplikan rat hadu menta long kidu te kapus ke babun re hadu kan menta kimpat la ban thung kajing sya long ngina kaliang kaseng hagiwi ki state ki per kini ki nong trai jong ke MTC ki don hadu si hajar telimo ki pos hang ni ki badang bun ba ki pos ndrai wat ki driver kini badon menta kanos
Minta berangsa akan mut satang cispa sanpo ngut ai. Tina kaliang jungi kaseng. Ni dawa bangin namla ban pediang ya kan ni jingong jong UMD ba na 2,000 kanyau ngila penduk lut ya kan ki pos berokot. Ndrai wat pinlet menta hang ni hapo MTC badai ka head office jong ka Meghalaya transport hang ni umdon su ki officer ki ba depek ya ki babun ki liang jong ka jingdon kam jong ka department bun kini ki nyau teli ki state mo ngidon hapo ka ni ka jela ka jongi jong ka is Usketri berim jong kedor bashnong Umyam uba Johns Imyong minta kesngiu la keno baka Khasils Autonomous District Council bat kumju ru kedor bar hima melim bakimpet yaki kenram shnong. Di musuh ada usketri shnong berim jong kedor bashnong Umyam meminta apa di usketri jong ka village water sanitation committee. Ngawan hang ni minta kesngi kedon arti ki isu banga don haki kejing kendung makasih ni kata ka baningkong ka jing bam shimkhia jong ka district council bar dong sim imam liam yaki kam shnong ki bami kurun kadram angte ko darbar shnong juni ka bar par kadai ka scheme JJM jol jiban mission te ba yade baka mat ka baningkong ka jing bam shimkhia masun wan biang ba tinggal bo phang kong urang ba shnong house name araja arko march uni ba tinggal hadintang ru bunai kilami biang ki kendum kadram kumjo kumba akapor pangalong secretary hiju ki komle ki bamsut nyaw ki executive committee darbar shnong te habadai ba tu no abu ko complain cha u CM jaka district council haka arpu pratrek bani kong araja arpoi haka ni ka jing ujor nga tholot mo ranga puli kini ka jrong bahang ni ka issue kalong ba ka bakongsan ba bu ka jing kli ka dei halor jang kitu ka jing soi jang kitu ki armut ki bamdei ki khasi ba kumo isya iki mo ban scam ya kata ka jumlah ba sinong dulu kata ka dia senang arga ka kandai kidi ba bu hadis council but ka action ba sim mo nam ba kini kibri ki pin kenya ka namar ka kum kamilim hangi la ko syai mo erang ba sinong shall be elected only by the recognized khasimir adult who are the permanent resident of the village or urban locality concerned tikumno pat hangni pat nila ba uni ba tunggal pun scam ya kashkilo jong da ka baka soi kita ki arno Meghalaya kalayo banra ekanam la do balai ha ka jinge pin I ka rong ka taw ha ka jing rakhi ka Republic Day parade ka balapelong ha ka arpun riutrik ukala lingkot mintaw snem ha New Delhi ha ka ni ka jing pin I ka rong ka taw ka Meghalaya kalapin pawi ka jing rakhi dap san phau snem jong ka jing yo ka jalla bapura hang ni lapin phalang ru ikajing burom yiki kinthei kibla no yusin yang ban kinti wiki cooperative societies and self help group hakani ka Republic Day parade le shiminta ki jilla bakantup ru yiki union territories ngidan laki riti ki baya per hilaki jan mutangin ya peni kan mau da lewat kentan Armut kibriu uba patnami penshingan krim ubadang arpun riu snem karta but uba paila lynching sausan snem karta kilamin saw hakajing tingko kali hapading ka kali kitmar pickup but alto hapom la hair mauring keneng ha East Khasils district mentakasngi yakini kilamin saw la rano iki dak ambulance 108 cha PHC mauring keneng bansha sumar but dakituki khubor ngila poishak bakut tak hadu beng neshem biang khuble shibon